Khovela Football League ro pui ber mizautena kan ngai nat le en na sat ber English Premier League hi mitam tak chuan atro bul mu mal tak kan hrelo mai theya English Premier League tia ming pho ani ma hian engtin nge an ti te England Rama Football League chanchin ngai nom taklam kan hoidon ani English Premier League hi England Rama Football League sang berani a kumsa kha jakwa somkwa pahnia tang khan he ming English Premier League ti hi putir ni in danang taka an ming ero kan hriat lar lo zawk The Football Association Premier League Limited ti ani a hei hi an mani danang thapa English Premier League legal name ani English Premier League chungchang soitur ni ma ila abul kan soidon chuan football thubul hi tlem tal soi atul ome kumzabi sompanga na lai vel khan football hi aom to niya soi thin ani a heng hun lai hi chuan official thil engma om lawin boipui po an boipui vak lova thil hui chanchin zirmi te chuan kumsang khat zaria somni pali khan Edinburgh ka football club ma saber din ni te in an soi bok thina heng hun lai hian football club te chu school nen in zomna nein zirlai te tan din thin ani thung ti chuan football chuan huang zau tho zelin khovel mun sang sanga alar tatir tialani kumsa kha zakwa samsari pahni November ni somthum aron in her chua meu chuan England le Scotland te chuan international match ma saber an lo khel ta der maya chumi ina kentel chu international player te khan club mu mal tak an nei to ti na ani Sheffield United chu 80s chawadin dei to ni in zirna hospital university le thil dang nena in kung kai na nei lo Independent Football Club zinga tun thlenga la ding zinga au paver ni in soi thina ni a engpo ni se soidan le report sang sanga tama football site lar tak goal.com page chuan BC jan hi paruk da lai tang khan football kan ti hi suju ti in China a Han Dynasty hun lai dei to khan an lo pe to ti te antar lang vele boka official taka pomtur ber po hriat har sa khopin thu a leng na sa a chu wangin zirmi te zirna zula record mu mal deuh hlek a om thei tran bor atangin kan soi tran don ani kumsa kha zakwa somthum dei to khan FIFA World Cup khel tran ni ma se English Premier League bi kan soi don awangin heng hun lai hi chu zuan kan tari ila kumsa kha zakwa som sari chawa khan England rama khwan football hi an lo khelna sa to ema an ngai hlu in an game a chil ani dei to ni kumsa kha zakwa som sari chawa hian European levela English team te chuan record thatak tak nein sangkha zakwa somsari chhoba ka hian sangkha zakwa somriat nulam kum engemaw chen kha chu English team te hi Europe an hlo tlingin European football thunun tu an ni a macha chumi nuwa chuan English football chanchina hun thim lai ber lo thlengin 80 stop lama English football atlan hiama an stadium te chuan du thu asam lawin man ruwa le bungrua po an nei che hle a boina siam ching te po ron pong por tharin English team te chuan football moina an pong zo talova kumsangkha zakwa somriat panga AC Stadium disaster nuwa khan English team te chu European football a innam hoi theilo turin kunga chunga tan shrem an ni zui bok heng hun lai hian tuna English Premier League kan ti hi ala piang lova England rama khwan an league sang ber chu the Football League First Division ti lani in heng hun lai hian English football hi Italia football manga in elna sang ber Serie A le Spain a Football League sang ber La Liga noya aum ta hiala entu mi pui chungchanga te sumlak lua tele kong tam taka Europa League dang te hian an tlan pelna sa hle a English player thaber ber te point England chua sanin heng league lian zok le changtung zoka te hian an pemna sa ani ti chong kum sang kha zakwa somkwa aron in hel chuaka English football hun team chu herdang lama omin kol ayeng chanta a kum sang kha zakwa somkwa a FIFA World Cup khel ni in hemi kum World Cup a hian England chuan semi final anin hlang kaya hei hi achan ber ni lo ma se ngong ero anei lian hle a UEFA kan ti Europa footballa thunei du sang ber chuan English Cup te chu kunga chung a hrem na kha po sei sak lawin ati top sakta zoka komsa kha zakwa somkwa pakhat alawin her chua meu chuan English club hun Manchester United chu UEFA Cup Winners' Cup a an champion zui ta bok English Cup te chuan an stadium le bungrua te chu thom tha in malam panin an kal le ta a ma po an son chak hle kumsa kha zakwa somriat chawa khan han clear le ta zokila kha hun lai khan English Club tam ber chuan sum don na administration mu mal tak nei chungin an kalpuina sa hle a football manga lok na tak tak mu chuak thei tura anin siam rem thei na na boltum tu te chu Martin Edwards khati laya Manchester United mi poimo Irving Scholar Tottenham mi poimo tak le David Dean Arsenal an mi chhor te kha an ni a an ni hi English football chanchina he transformation a bultum tu te an ni a an malak na hi hun thim khan zui ma se he an malak na hian kumsa kha zakwa somkwa nulama
English club te ala pui tha hle a kumsa ka zakwa songret paruka kumhi chunga tan inrem na an nei atangin England football league sang barin makta duai ruk point pathum an lak lu lain kumni nu kumsa ka zakwa songret pariata chuan kumli chunga tan makta duai somli pali lai an alu theita a ma an so na chu azwani na chuang kan ti ai po hian a sang ani bere kumsa ka zakwa songkwa nulama heng an hlotlin na hi punbel chhota zelin heng ang zong zong an chan chhole theina bul pakhat chu Edwards Irving le David Dean te ruam manna le malak na kha ani kumsa ka zakwa somkwa khan London Weekend Television na Managing Director Greg Dyke Khan khati hun laya Big Five club Manchester United, Liverpool, Tottenham, Everton le Arsenal IO te chu chahui kil puin television rights atanga share lok jok an nei thei dan turte league thar ngel het jok le lok jok chungchang te soi puin ruam manna asiam puita a he ruam manna hi adu le du lo pol omin chu chuan malak na po atihar sa ve dewa mase an mathira chuan an chin ema wangin in khada lawin an be chhota zela kumsa kha zakwa somkwa kum top lam le sang kha zakwa somkwa pakhat kum tir lama ruam manna siam zuin league thar ruam man turin anen bua saita a July ni som pasare sang kha zakwa somkwa pakhata founder member te chuan inrem na thuthlung ziakin heng hun laya top flight club tenen FA Premier League tia an phua akal phung le enrel bol dan tur te chu an duang felta ani broadcast rights bidding a Sky B in pound makta duai zathum pali a hena changin kunga chunga tan inrem na an nei zuya BBC chu match of the day highlight tura ti fel an ni bok Premier League hian heti hun laya an inrem na hian League Omsa the Football League baka the Football Association laka asangin commercial lama an kala broadcast le sponsorship lama po asang vekin in encall turin ruah manna an siam ani kumsa kha zakwa somkwa pani February ni somni alawin her chhuameu chuan Football League le FA and Premier League chuan kalkhat zai arel theilawa wangin First Division Club somni pani chuan the Football League chuan chhuah santa a hemi kum me ni somni pasaria sakha zakwa somkwa pani me ni somni pasaria tinani chu Premier League hi limited company angin din anita ani Premier League Division deal masaber hi broadcast rights bidding a hena changtu pay TV broadcaster Sky B ne nei ni in Sky chuan tuna a level ang ani theinan hian a chunjom chhota zel bok ani te chuan the Football League a thin First Division Club ni bok club somni pani zat te khan sakha zakwa somkwa pani August ni sompanga Premier League an khel tran ta a tunhaya club somni in thin ma se atira chuan club somni pani in elna an ma chon ani chung club te chu Arsenal Aston Villa, Blackburn Rovers, Chelsea, Coventry City, Crystal Palace, Everton, Ipswich Town, Leeds United, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Middlesbrough, Norwich City, Nottingham Forest, Oldham Athletics, Queen's Park Rangers, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Southampton, Tottenham Hotspur le Wimbledon te anni. Premier League a hian heng club somni pani zinga hian club paruk Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United le Tottenham te chau hi division hiama latlave mi lo omchun anni ta zel bok ani tichuan Premier League kheltan ani atangin club somni pani in L2 tamti na om chawa ti tlem du na alen zel nuwa club somni in L2 club tan le international level thangin a thaber tura an ngaya kumsa kha zakwa somkwa pali sakha zakwa somkwa panga season a club pali relegating pani an promote le a chu club somni ni tura an bultan na anita ani England Rama football manga in elna league sang ber hi English Premier League tia ahing putira ni nuin hetiang hi statistics le record poimo zual te chuani a English Premier League season ma saber hi kumsang kha chakwa somkwa pani kwa thuma khan the Football League chhuasan tu First Division Club somni pani khan an vain an khela match somli pani theu khelin Manchester United chon match somli pani atum somni pali chakin tum som pani an khing puite anin he tok puya tum ruk chaklo bokin heti chung hian an champion team ma saber United hian go somruk pasari khungin go somthum pakhat an chua goal difference somthum paruk nain point somriat pali an champion pui ani United hi an mani naiber tu Aston Villa laga point som lain an sang ani panina Aston Villa in match somli pahnia tum somni pakhat chakin tum som pakhat an khing puite anin he tok puya tum som chaklowin go somnga pasari an khunga go somli an chuwa thunga point som sari pali nain panhina an ni a pathumna hian Norwich City an om thunga point som sari panhi nain match somli pahnia tum somni pakhat lai an chakve boka heng hun lai hi chuan team thaber te zinga mi an ni tunlaya mizautena kan tran Arsenal Chelsea
Liverpool Manchester City le Spurs te din hun po hi han soi lang ve ta ila anjinga hian Liverpool an sang bera Premier League kheltan kuma hian paruk na ni in match somli pahni atangin tumsom parukan chaka tumsom pakhat an khing puite in he tok puin tumsom panga zet an chaklo ani gosom ruk pahni khungin gosom nga panga zet an chu boka goal difference pasari chau na in point som nga pakwanen paruk na ni in season ang khara Spurs chu pariat na ni in match somli pahnia tumsom parukan chaka tumsom pakhat an khing puite in he tok puin tumsom panga zet an chaklo boka gosom ruk khungin an gol khungzat aya taman chua gosom ruk le parukan chua goal difference -6 nen point som nga pakwa na in pariat na an ni Manchester City in tumsom panga chakin tumsom pahni an khing puitian in he tok puya tumsom panga chaklo nei bokin goal som nga paru khungin goal som nga pakhat an chua goal difference panga nei in point som nga pasari nen Spurs nuai chia pakuana an ni a Arsenal somna le Chelsea som pakhat na ten dotin somna Arsenal hian khat somli pahnia tumsom panga chakin tumsom parukan chaklova Chelsea in match somli pahnia tumsom pali chakin tumsom pali draw result an neya tumsom pali vek chaklo bokin London club pahni hian point som nga paruk ve nei in goal difference a thazok Arsenal hi somna an oma Chelsea hi som pakhat na ani tathung ani a season hi na sangkha sakwa somkwa pathum kwalia Manchester United box champion la in match somli pahnia tumsom hi pasari an chaka point somkwa pahni lai na in an mani nei ber tu Blackburn Rovers a in point riatin an sang fal ani sangkha sakwa somkwa pali kuanga season a ero United in no moi an hum him zo lova Blackburn chon match somli pahnia tumsom hi pasari chakin an king puite tumriat in he tok puin chaklo tum sari an neya point somriat pakwane no moi an choi ve thung ani hemi season hi a hmuna min angai nom hle a pahni na Manchester United in point somriat pariat nain champion team hi point khat chawin an phak lowa hemi season match hnung bara champion tur hi achiang thei chawa chutiang khop chuan a boruak hi asangin season tluanin angai nom ani akum le sangkha sakwa somkwa panga sangkha sakwa somkwa paruk season atangin team som hi anin eltana United champion in United hian adot le season sangkha sakwa somkwa paruk kwa sari season a anno moi hi anhum him zui bok ani sangkha sakwa somkwa pasari kwaria ta Arsenal an ron lang ve le a Arsenal hian Premier League an choi masak ber tum hian match som thum le pariata tum som hi pathum chakin an king puite tum ko anin he tok puya tum ruk an chaklova go som ruk pariat khongin go som thum pathum an chu a goal difference som thum panga nei chungin point som sari pariat nen an champion ani tunang laya chuan point som sari pariat hi champion puina chuan abei tham hret mai thei hemi kum Arsenal an champion masak ber tum po hian an manin hai ber tu United hian an hnai hle a point som sari pasari nein Arsenal an phak lo na point khat chawani a saka zakwa somkwa pali kuanga season ang chia khan season tluanin champion tumin boruak sangin last match a champion achiang thei ta chau ani te cho saka zakwa somkwa pariat kwa season atangin sangni pakhat season thleng khan azonin Manchester United chu tum thum an champion zui le a zona tum hi champion thei om chun an ni chu du tok lovin azonin tum thum an champion ta a record an siam ani heng season thuma ta hian Arsenal chu pahnina an ni veka heng hun lai hian United le Arsenal hi English team a chuan an chung nung em ani sangni pakhat sangni pahni season alawin her chuaka Arsenal an champion ve le a Manchester United tla hiamin pathum na an oma pahnina Liverpool an ron ta chep ve le a sangni pathum season a United champion zui le in Arsenal in an champion no moi hum him zo lowin pahnina an ni le a sangni pathum sangni palia ero Arsenal champion in hemi season atang hian English Premier League chanchina dai to ngai lo tur Big Four kan ti thin te kha an ron in tlar tan ta ani Arsenal Chelsea Manchester United Liverpool te chu league table chunglama in tlar ta thapin Big Four aron piang ta a Big Four piana season a hian match som thum pariata Arsenal tum som ni paruk chakin Chelsea tum som ni pali an chaka United tum som ni pathum chak pokin Liverpool ero anlan hu fual theta tum som paruk chau an chak ani Arsenal hi point som pakhat lai na sang fala the invincible team anti ne thailo team Arsenal in an nei season khani in tum som ni paruk an chak baga tum som pahni draw result an neya chak lo loss an nei mi alo ani sangni pali sangni panga Chelsea chon an club chanchina Premier League an choi masak ber ni turin an championa point som ko panga lai nein an mani nei ber tu Arsenal in point som riat pathum nein Bruce point som pahni lai nan sang fala sangni panga sangni paruga Chelsea hian an no moi an hum him zui sangni paruk sangni pasari season atangin sangni paria sangni pakwa season thleng khan United in azonin tumthum champion no moi an choi vele a hei hi azona tumthum champion an ni voi ni na ani a
azona tumthum champion hi tun thlangin an lom le thei ngai lo ani sangni pakwa sangni som season a ero Chelsea in Manchester United no moi chu sakin no moi an choi ve le thung ani sangni som pakhat season a United bok an champion le nu in Manchester City in an club chanchina atum khatnan Premier League trophy an choi ve le a sangni som pahnih season a an me ma le then om club Manchester United ten point som riat pakwa ve ve nei in match ni hnung bara Sergio Aguero an QPR lama minisum ko hnulama a goal khung mangin City an chaka United en point som riat pakwa ve ve nei ma se goal difference a sang zo Manchester City hi an champion ta ni kha khami season kha English Premier League chanchina hunchin chetlak bik ani kan ti thei ome sangni som pathum season a United champion le in sangni som pathum som pali a Manchester City an champion le a sangni som pali som panga Chelsea champion bokin Premier League alian tiela sangni som panga sangni som paruka ero Premier League chanchina thilmak tia soireng to tu Leicester City an champion ta hlol ani kha khami tum khan Leicester khan point som riat pakhat nei point som laya sang falin an champion ani sangni som paruk som pasari season a Chelsea champion le in sangni som pasari som pare season a Manchester City an champion a sangni som pare som pakwa Manchester City an no moi hum him le in sangni som pakwa sangni som ni season a Premier League club hlun league niama la tlavelo om chhun club paruk zinga pakhat Liverpool in an club chanchina EPL trophy masaber an choi ve ta a Premier League an kheltan atanga season somni pare na Liverpool an champion ve ta chau ti na ani chu sangni somni pakhat chu season masa mai khani a Manchester City hi point som riat paruk nei United in point som sari pali nei Manchester club in Premier League a ma an hruaya point som pahnih laya City hi sang falin an champion ani tichuan Manchester United hi English Premier League a club hotling ber an ni meka tum som pathum champion to in azona tumthum champion hi tum ni an nei to boka he record hi tun thlengin khum thei an la om lo ani Premier League a champion chiang ber biggest Premier League title winning margin record ero Manchester City in sangni som pasari som pare season khan an siama point som pakwa laya sang fa chungin an champion ani Manchester City bok hian champion lo te ber ti mai te ang smallest Premier League title winning margin record po an siama sangni som pahnih season khan Manchester United nen an point mu zat ain ang chia goal difference a City hi pariata an san zo ka wang khan an champion a goal difference manga champion om chhun an ni ta bok English Premier League a season khatchunga chaktam ber chu Manchester City le Liverpool tani in tumsom thum pahnih ve ve an chaka City hian season hi tumsom thum pahnih chakin Liverpool hi season khatchau tumsom thum pahnih an chak thung ani Manchester City le Liverpool hian chak zone rei ber record anin trom boka tumsom pariat jet a zone an chak ani season khatchunga chaklem ber chu Derby County an ni a sangni pasari sangni pariat season khan tum khatchau an chak hemi season hian point som pakhat lek lo chuakin Premier League chanchina season tluana point lo chuak klem ber record an siam tel bok top scorer ni masaber chu Teddy Sheringham ni in clean sheet nga ber ni masaber chu Bobby Mims ani a saka jakwa somkwa pahnih kwa thum season English Premier League kheltan kum kha ani English Premier League kheltan ani atangin season masa paruk chungin English player bekin goal khung tamber loman top scorer loman an donga Rampon mi top scorer ni masaber chu Jimmy Floyd Hasselbank khani in the striker khan saka jakwa somkwa paret ko kwa season a Golden Boot award hi adong ani English striker ropui Alan Shearer chuan saka jakwa somkwa pathum kwali season atangin azon season thum chung top scorer ani a azona top scorer tumthum ni thei masaber ani he record hi Arsenal striker ropui Thierry Henry khan sangni pathum season atang khan azonin top scorer tumthum ni in aron ni ruala anni pahnih chau hi season thum chung azona top scorer ni thei om chhun lani in top scorer ni ngun ber chu Thierry Henry hi ni in season li lai top scorer ani a he record hi khum thei an la om do bok manager of the season choi moina ro sanga jakwa somkwa pathum kwali season atangin semtan ani a Manchester United manager ro pui Sir Alex Ferguson khan dong ma saberin a Scottish pui Liverpool legend Sir Kenny Dalglish khan adon chunjoma Sir Alexian tumhi dong zon da in Premier League season masa palia khan Scottish manager of the season lo man hian hui vek ani hei mai ani lova saka jakwa somkwa pasari kware season ale sani pahnih season a French manager Arsene Wenger alo thazabe ti lo chu sangni pathum season thleng khan Scottish manager in Premier League manager of the season lo man hi an hui vek ani manager of the season choi moina hi Sir Alex Ferguson khan saka jakwa somkwa pathum atangin sani som pathum season thleng khan pai som pahnih la in adong hnem bera English Premier League official website lamtar landan angin stats le record hi kan tar langa
Wikipedia le website chen khada chuan kwani kwa thung season a khan manager of the year choi moina hi Sir Alexander Don thu tarlan ani a voisom pathum adong angin record a om ti na ni chu Mase Premier League official website kan rin awangin kwani kwa thum season hi atel lo ani manager of the season choi moina don konga hian Sir Alex Ferguson haiber tu manager ta chu Arsenal manager Louis Arsene Wenger te Jose Mourinho le Pep Guardiola te an ni a ani hian tumthum thau dong to in Sir Alex Ferguson a don zat ero an thlau le ani mimal choi moina dang player of the season hi sangkha sakwa somkwa pali kwanga season atangin khan ani a season tlona player cha thaber hmena hlan thin ani Alan Shearer chu he choi moina dong ma saber ani a Rampon player he choi moina dong ma saber chu Manchester United goalkeeper ro pui thin Peter Schmeichel khani in sangkha sakwa somkwa panga kwa ruka adong ani goalkeeper thaber te hmena hlan thin Golden Glove Award clean sheet nga bertena an don thin hi sangni pali sangni panga season atangin semtan ani thunga Czech Republic goalkeeper ro pui Peter Cech khan Chelsea a khelai na donga he choi moina dong ma saber ni in anwa Pepe Reina khan sangni panga sangni paruk season atangin azonin tumthum Liverpool ta na donga he record hi English goalkeeper Joy Hart khan ron ni rualin sangni som pakhata tangin azonin tumthum adonga English goalkeeper zinga he choi moina dong ma saber ni tel bokin hei baka hian he choi moina dong ngun ber tumli dong thei om chhun ani bok goal of the season hi tunhaya da belani a sangni som paruk sangni som pasari season atangin pek thin ni in Emre Can khati hunlaya Liverpool midfielder khan adong ma sabera tumnga sem chhuat to ni in English player a Andros Townsend chawin ala donga December ni som hi pani sangni som pariat khan Crystal Palace a khela in Manchester City laka goal a khung kha ani a 3-2 in Crystal Palace in Manchester City an nge ani Young Player of the Year choi moina hi PFA Young Player of the Year choi moina nen shet pol thei takani a PFA Young Player of the Year choi moina hi chu the Football League hun lai te pok khan sem thin alo ni to a sangkha jakwa somsari chawa khan andong malmal to ani tuna English Premier League Young Player of the Year choi moina ero hi chu sani som pakwa sani som ni season atangin sem tan ani a kum som ni pathum emo aya no pang emo player thaten an don thin ni in sani som pakwa sani som ni season a Liverpool right back Trent Alexander-Arnold ta na donga adong ma saber ni in season liamta sani som ni pakhat season a khan Manchester City player Phil Foden khan adong ve boka anni panhi chau hi he choi moina dong om chhun an lani heng choi moina baka hian playmaker award pek thin ani boka he choi moina hi playmaker cha thabik te hna hlan thin ni in kumsani som pasari sangni som pariat season atang khan sem tan ani a City playmaker Kevin De Bruyne chuan dong ma saberin Eden Hazard an adon nuwa De Bruyne hian adong le a season liamta khan Harry Kane an dong thungin anni pali chau hi playmaker award la dong om chhun anni saitur tam takala oma abikin record le statistic chungchanga amaro chu tun tuma chuan khati chin khanile tamai sela pathian zara arem chan chuan Premier League a record sang te kim chang zokin kan la ti chuak le don nia